Assalamu alaikum mwangalizi watukufu wa televizion ya taifa rehema na amani juu ya hanyu. Zimbawa za hifadhi ranzi ya polisi hujilia gendarmeri zizungulia haruma wa mji wa enzi Moroni na naemiji karibu no mji wa enzi ili uhashirisha wakazi zemask na ushinda wa jihifadhi ne wale wa COVID-19 ino azma ya tulwanziani ne wizara ya heze habari za ndani ili ushinda wakazi kifo wadeunu haruma elesiwa langazi jana na imasiwa yonsi Alau Ayuba Abdalla na Ibrahim Mkababu. Ezimbawa za hifadhi rangu ya polisi na gendarmeri hawadzimani waziri wa hezi habari za ndani wazunguli ya harmale bavu la bambao hambu na baadhi ya miji ya hemba jini madhumuni ndio hashirisha wakazi namna ujibalia makatiano hawa ikao enti barizi wanele bungu la COVID-19 hau muhima ulio harma inti wa wade ikaomba unjia na uo uzidi ndau na urenga surwa yangine uo wanu rinjia hamwe misihiri rinjia harmai madangwe rinjia harmai zilikoli sensibilize wanadamu ile pare wandu wajihafadhi na wade harma zilikoli hifadhi sisindi ya harma omjibalio waho wanazioni hauka wanungo harma hatwari hawo ikao ngwangu hao mahala ni mbali na mbali uhija utanganyi hawa dzima. Objektif ya hatu ya handa ni wasuhambie wanadamu wajue amba wadeuno uongo wabo. Yimbawa ya polisi ijitekeleza harumali bavula itandra ya hamamvu wapara wakazi warengezi hadhari zonsi. Urandisa aruma Saliman abo riviriwela riviri mvunambandani risivanambwani wasilata haya. Objektif ya nini hatu visiti hatu dosailisha wananchi waaplike ze mesures za rengo ze hadhari za rengo waeleze nonuka ya yo muhimu wandu aplike ze mesures zin hawanza wakazi wa hifadhi henu wadeunu ezimbawa za hifadhi kazi turanti wahashirisha wajihifadhi kiasi ya utosha. Mkauyenshie maelezo ya Badria Said Omar. Adhari hindini za rengwa uharuma imbawa ya alimishao ya science baada mnashioni ya parhani hano wade wa COVID-19 eba imadhamana wa fakulte ya science ngwa unaizana za ushinda wa hifadhi wanazioni wabaki na rudungo tasi habari wa Salima Ahmad Ali na Salima Ali Ratiraka. Ya azma nzima istehilwa haruma elekoli ya honono domkazo sheibambua baishe hunu wapare hani hamnashioni mzima yalona wade wahe coronavirus. Zendongo zinu zitia harara wanazioni habo yaka yezumba za usome yangizo zishashi giyo wajibu watanganyihe watina ubana panza. Wanazioni wenji wa harara amiro wasa yanga si wahara. Gardiundu aruma klasi ya 10 à 20 mètres après et distanciation cartuchindara irenga ukangarindu gasina nazioni environ 260 personnes. Donc au karchinder fanya distanciation gion zero me ngarfanya minimum urikaza ze kashne uhosai mihono mengoni mwezi azma zabidi zistehilwa anamnaje wanazioni wa école de santé wajuka uhosai mihono haini wakati hawakatika hohundra maji haruma ile ekoli inu kaziti nyangu hunu ngartabi hao hamaji abumpa karende projet pa lui haurise za tuhombwani chamuta pila mbaba hanu balomba maji tendeti hosemi hono ngeti jati jofanya ze contact za hangu da mino wando rehemiri rihadisi rijota harisaidiwa mba maji irisahilishe wanazioni wa helikoli inu wajusa leji hamweja ili waondihe shawiri la uwahifadhi. Wanazioni wenji wajuhanza kana wandua wa zieranzi olikoli ya situation irreglewa parce que odwanzanga liaba saili liyo ketsama domu mandori hakika zanongongizo nziro donc jabidi zirengo la légère rijotsaha ikangari joshinda hunde nafasi rekangari nikiwa provisoirement rekangari buhao shawiri shaukari hunde mbabahanu rikenti haurini kwa shawiri la udivize ridosoma nusu leo na maudu botasina wasawa some rido divize class. Hostehi zianzima za rengwa inu donamna nzima ya ushinda wandua wane nomiyeneziho waho wade wahe coronavirus haraka. Wakati ujaho soni madhamana waho msomo wa ujadidisha zianzima za mjihifadhi ili upukana wanazioni no wade wahe coronavirus.
Mudiru wa msomo wa juu Ali Muhammadi hafanya marudio harumwa ziandikia nao nomstehi zihadhari za ujihifadhi ne korona yu universite ya Komor hula wananaye universite ngio na ye fursa ya ujirenge ya hadhari uhusu omtuyobaho owadeunu nari mwishili. Pour la première fois bala wa note circulaire ya he msomo wa juu ani de universite haso hala farmo note circulaire hiyo iprecise nzima hanzima ze démarches abilis fanyiwa ne machef wa hes établissement rekan des intitire rekan des encours et kaba venuha ka ya howa de un donc mafundingwa jua notre circulaire c'est le numéro 4420 et à la le 23 novembre 2020 et administrateur wa université des Comores ngenenotiyo ye ma chef de composante wa erewa zenotiyo donc six ministères abu à notre niveau ngarlindao ikaya babenuha wade haruma les établissements ce qui est le cas abasa riwaishie wa appliquer notre circulaire yamba wajuze conseil scientifique wajuze ma chef wa bidi wa lazimu cha et kaze nongozi dépasse zela zambwane notre scientifique et notre circulaire université il est établissement mjokaya ngi autonome administrativement autonome donc et ma chef wa université ani l'administrateur ngujojo renga décision ya onao dilo mafaka na uprotege owanwa hazi ne mafundi wajuze ministère wakatula e ministère ngarjo apprécier et wa accompagner haruma et démarche hao hiyo donc abasi singar lindao ye administrateur wa université ya rejizoka ministère renge décision fulani na singaranzao accompagnement fulani ili rishidera accompagnement zana za ujipuka na ne corona zistakabadhishi wa wizara ya homsomo ne UNICEF omsanda unungo njia haruma ibarnamaji ya dunia ya usaidia omsomo wakati wa dharura hamado wadi wa COVID-19 Azhar Mbai na Salima Aliratiraka. Zana zijusaidia omtunioba huo mtsangayo wa corona haruma ile majumba ya msomo UNICEF mshangirizi wahanda haruma omva wa homsomo kana uzi ya hunga muhono ye wizara ya ulezi wa taifa haeleza he namna inu watara baada ya renga omrongo izana zinu ikao mengoni mwizo ngabo zinu zambao thermoflash majana mfukare yaani zombo za ubima lejoto ikao ngazjoutilo harumwe majumba ya msomo ya nsini izana zinu zirumiliwa zaidi ya milioni majana maili na mengo mfukare na tano nizo ngabo zinu zambao izo grafu 4 enzima ngejo hansi wa ho central izendaru haina nzima ngejo beho haruma isiwa na thermoflash majana mfukare zijo beho haruma zelikoli mshinzi nizo mengoni mweza na muhimu uwade unu utongo ribadili namna ya ufanya hazi haruma majumba ya msomo baada ya renga omrongo ye waziri wa ulezi wa taifa haonesa yauka izana zinu ngazjo usaidia zihadhari wasawazi trianziani harumai majumba ya msomo ranzi ya bua ya miwangu hena zajiru zonti pia ngebido wana wasome abange msafara ntsena ngebido wana wasome wahifadhi heno wade bende bandu bajoko tafsiri kando wasome kando kwa tso wade wana kwa jafa abange zonti pia ngabilioni hina hiyo baranzor semeso wana gadumja wakatiri moniseni izorefanya tena javakari woni sandanila izana zinu zihula na UNICEF hama pesa ya njiao haruma mdungano wa dunia haruma omva wa homsomo ima pesa yao yatolwa habaki ya mbili ila mwando lika ya zihui majana mfukare na mengo mitano za dolar libaki ya labili zihui majana matano za dolar zinu pia ili usaidi ya zihazi za dharura za uwana no wade wa corona mahususu haruma majumba ya msomo. Le shirika la mawasiliano Telma lirwali ya wizara ya esuiha msaada wapangi haziba ya mbua ziwiziraru na jeli ziwiziraru za uhosa ye mihono omsanda unu uja wakati waladhimu hawikawo yentinge wanao numtsangayo wa wade wa COVID-19. L'urgence nous a imakatianu ngiyo wajibu rifanye ndongo ujazinu hoso ni mwema dhamana ya honono
rirenge anzima ya usaidia mask na gel na zinu ngarisaidia wahandani lisiwa la mwali hawe yaka wanudu wazingarwa haku karna uzia vanu hauka uwade unungu mziru harumwezi siwa zonti abenge ngarjo zifanya hata uwade urohe zimask zinu rizihulu ihoknaki ya banda maji ribenze rifanyehe namna inu ili usaidia ye mihuno ya hazi. Nous essayons aussi de favoriser l'emploi local. Ye wizara ya heswi hai shukuri ya le shirika la Telmani mwanzishi jimla wa wizara inu Jean Yusuf haonesa ye furaha ya hai. Tadaonu hansi ukangwa judo veha hani mwezi shedadi shinu amwe wizara ili saidie mjihifadhi wa mjihifadhi amwe bwana ya wanane COVID. Donc le inu directeur général wa he société hajavanu dene makadru wa huwa idara ya hiyo ili wajiwa remete wizara awange ha ismi ya bibi waziri wa he unono ikao hani nikia ye emission kanjeni receptionner msada ono hisi myahe donc rebeshia marhaba msada wa Telma rombo mizi Mungu kaya umushidiano ikao go developer wao ni Telma armwazi idara mbali nambari za hensi yuzidi ya faida ya hukumuri kama gapenzi. Haubaki haruma ziandikia naone misaada le jumbala dzihiro la bavu la fomboni mwali lisaidiwa ne barnamaji ya Kompas imbawa ya reanimation mahusus de ya kusudiwa msaada wapangi hazitanda 24 na magodoro 21 Stawia Zakaria na Chana Mohamed Elamin wakahadhir. Barnamaji ya Kompas hamsharikiano na idawla ya Komor kawalisha usaidia iwawade walio na albungu la COVID-19. Izitanda 24 na imagodoro yano zikusudiwa ile uja usaidia imbawa ya usaidia iwandu kawashinda uhedzambomo harma ilijumba la diro la fomboni. Harma mtanganyo wa izitanda zino ibarnamaji ya Kompas warange mtaalamu ile uja uonesa inamna izitanda zino zifanyiwao. Para standa 24 standa za reanimation iksiarmal dahola se asheri ngernau bahan wao zitestanda zino ile jua zirumishihe hainamna lazimu na wakati wa lazimu rajisante na zinkoho wa asante na temperature shahuro kurbaturi yani zialama zone sawa wadeuno aji kurubise na zilaptali zidio karibu ile jua no mjue amba kweli ngena wadeuno au kasinao wando amrenge na kabla wando amzihire inutimara ya handa msanda orideuno ujao ibarnamaji ya Kompas kawalisha usaidia harmo mwano na wade wa COVID de ujua ya uka iwizara ya unono hamsharikiano na imakungumanyo wajitolea hausaidia ile uzima hatui uwade wa COVID-19 harma insi. Haubaki harumalesi wala mwali omzungulio wa wakazi wa helejera la Jando henda haruma mikabala mindo ajina izilihaniha hasibabu ndo wade wa COVID-19 ekarari inu itongeza maduhuli ya shahula mahususu nde shireu kaitsundia haruma maluka zinu zitongeza wenye maluka wahezaleji ili watashi washawiri hauharaka ili washinde wahuye maranya waho omjiunu nana helejera wa Jaubakar Kasimu na Adisati alitamu waendelea na utsasi habari. Banda ya mifumo mili zaidi ya uzilwa wandu wasilawe harmweli jera la Jando izindu zaula minhum nyaman sohole mabawa kazis parwana harmwe maduka izimfi mwenye wajau kazis parwana haumzilwa wa imalozi ya uku ndongweka ukaisi sahilisha umuyeshi wa wakazi be wajau ngeregeza unyuma ya nkiba wasirensho wa maisha alio madziro rikari yele wakawakatula amba ika haki amba baliliwe bere hingala harmwe nsi ya mwali kamili nti ya mwali isikuwa na uwade ribaliliwa maisha ya madziro ikawa banda ya uwade tena na ifanya factory nyingine tena ifanya halibwavu wabasir drome ya mavamana wa omwe watongoreleji dongo shuka mafumboni ratsa magashi ratsa maisansi ratsa mwendo wa maisha ya uyenshi para na dafumboni de mana dukani ka uswa ndongo ziregi ya nyuma c'est-à-dire pio jimlifu mji wandungu watambi hao aminga mtambi ho na mjingo utambi hao nana zindu zinikome ya wawo amide
nikuwaja wale tahazireo atahajiwa la hito akula mraja dukana atahaba wawasa kwa spara mana kazi woskomi ngatambia nuna mabawa wanoezi nyama ngertambia pia skalitena mnadongo zile jovenza nongo zikiawara kaandwa bulwele par nafasi harmweli jerala jando de bahano ikao uwade wa coronavirus ukontupia hau haraka ama anzima za mtinio baho zarengwa na imadhomana usoni mwe maraia kazi sisahilisha iwa kazi imahu ngezvungu zao umtumpio wa ilibungu la COVID-19 anzima za usaidia umhifadhi wa wakazi wa ilijera la jando nge muhimu ili wajue waeshindwe. Ihonzwani zihazi za utia urahafu na urengeza lebehe wala ulahiki wade wazingarwa ne COVID-19 ihosimanga zendele yao hanamna njema habeshele ya haruma lesiwa wandu 14 do wazingarwa no wade na wandu wanu haruma eza shanshi wa tarehe 10 yinu wandu wane wa nyumeni do wabona na ridunge utasi habari wa Mikdash Rijal Shamsuddin Nasuiha na Festina Razafizo. Ulawana na uwade wa COVID-19 uremauhar malisiwa hauhara kavbula mkabala wa wantu utundwa na uwade unu har maljumba la dziro la bamba umtsanga. Wajau har maljumba la dziro la sima ikao wao waisa wastia urahafu ile wajue walahiki wa watoparoha nao na uwade wa COVID-19. Wakati unurongo wao wantu waili madza wahensi wa har mwana jumba wa dziro unu. Shukuria ya madoktori wasifanya juhudi bezo zikaomba dezurongolo na serikali karao na tamoja mvukio watu ya madoktori be karao na tana traitement rafanyiwayo amba prise en charge bonjo to parents mettre 100,000 francs là vos fêtes ambe ya malalao amana kamba dele wanajua pia atafanywa tungozamba zo pa ondika sina real yao ndio waselewa sujula wasfatu Zokwelu idaula achianziani harma majumba ya dziro mtundo wa wakazi ile wajue wade unu vano ikao de wapara be side wantu pia de waparao wade unu repara mfamba positif wasufanya traçage retsaru jomba ma contact wa hedeni rongwalo da gonita wa hazini etc renge madzina wachinara mbeo renge madzina au renge numero za telefoni zao nama agent wa harmo emiji we masubi hazi wasifanya deyo wahire telefone wadisamba wawe afate wamsensibiliza buzi wamwambia ukama contact na mtu ile amba positif au COVID-19 wavorna 14 jours za suivre tahir jouer su haya hamba hii sendaje regeyo amara vilu wadeunu ya matwabibu ya mshamar watsahao wajitunde wao wawengi tavwa wakao kawasijiviwa na mhomeo wazinatija Nyambwe zinjinga zambishi hao haruma lesi walanzuani ya ukabwa jama chancho ya wanane COVID no wanazioni ndo wajoka uchancho handani za habari zinu zisalisa toramu na harara hosuni mwa wakazi utaha maelezo zaidi watangazaji wa ORTC wajikurubisha iho idara ya hesu ya daraja ya helesiwa Festina Razafison Mahafi Said na Abu Ahmed Ashrafi. Habari zini songe sabandu ya wanazoni kawasoma mfumo nengi kavwasata mtu ajuao vwano zalawa harmwe madrasi ya hari ya mtamdu hombo wadzade wa wanazoni wani waja warenge wana wao itonge samsomo uzia vanu wana watu wani wao au wani watu na nakusielwa maneka rongo zinsi banshia wasia mapara lazima ni ravizewa ambona wanatu watovenza wale mwa mitwai wanazoni wahakikisha na zahijiri shiha na wadzade wadzade na rumenya skuru mana wasira kutarsome warumenya skuru msome mbalisha stongonso wasifanywa jarumenya skuru msome umudiri wa imadrasini waetu kashinda likavala wadzade are mwana mwashoni ala wahar mwa imadrasi yangina wami nisijua mba mwanamtsa ule kasomo vanu ule soma result na wami senda jusqu'au bout wami senda nafanye plant wala tistaha intervention ya shukavani kazazia tu de harmwe madrasini beta harmwe madrasi zambali na mbali wadzade wa kuongia wahirenga wana wao ika harmwa kiasi ya saa 6 ya mchana idara ya bavu ya eswiha wahakikisha kavwasiraha mtwai wa corona
Anakika kalimalini lini ntrambo zikamba zizo zendre haraka mana zitsongesa eleweni vani ya mapara wa dzubia ya malago ya msomo hahoenda wandarenge wana wao mana kasta wanao waremwa zivaksezini ntongoza ntrambo vaksinzo kasira santi jwatu rasa kavwasi mtwai wa huwana na wade unu hazizo na riji hafadu na wade wa peu enamna wade utanga yao haraka harumale siwa alangazija na nzuani kinyume nile siwa la mwali kaongo shashizi hao habu ikao kabati mruwa nyumeni ya parihani hano wade harumwezile 24 za mwiso zinu ze tartibu za ushashi za wade vanunti juu miongoni mweze mada za dhukurulwa haruma mkonti wa mawaziri waendelea yonfumneni hobeti salam waziri wa hesuiha hati yawe ujuu ya hezambishi hao yauka waja machancho ya wanane COVID-19 na ngajuru miliwa wanazioni haruma lesi walanzuani nari mwishili. Jari remarqué ambaska sengedzeha surtout de harvoi miji mihu uride hunungazija hunmoroni zikaza nyingi nzuani amutsamudu zikaza nyingi bez jitihadi rituali ya vavo amba tongontinde rsoifanyao rono mbado renforcement les mesures toujours communication en tout essayer wa renforcer communication na force de l'ordre warsaidie on doit respecter les mesures wantu alo zimeri conseil yenye sahuka intercovid yenye sahuka amba wantu alo amba mamera warenga mesure wasi risiwa appuyer ou appliquer les mesures zini manazi c'est une très bonne chose wao dwalo bavuni na population na wakazi ilazimu mesure zini wazirenga waza appliquer na wasira derrière wao wasaidia wa respecter wa faire respecter les mesures wasi hunu en tant que ministère risimia amba wantu wa tafadhali warege harvezi mezuri wantu watiezi kashne wantu watiezi maski wantu wasiti mana wasiri remarki mantu wasitiezi maski zini ibu asistia unsini wasikasistia talza lazimu wantu wasemi hinu yao wantu warumie zijeli wantu wa respecte distanciation wantu wa respecte zimezuri mtuona mba wadeunu utolawa wala kaftu katambu harumale suala lahe corona ihomwaliye mudiru wa bavu wa hilesiwa gujimliso uhusuye namna ihawa ya shelewa harumwezile 24 za mwiso zinu nari mishili. Wakazi wa Komori, assalamu alaikum. Wizara yusuiha ngeweleshiauni ihawa jimla ya uwade wa COVID-19 hamwazile 24 za mwiso zinu hamwasi wa shamwali. Ulawa fumoraru mwezi 18 wenda fumone mwezi 19 wa janvier 2021 wizara kayapara tamwade moja aliona na bungu la COVID-19 wanrushiri 24 de wavona waregia makazini hao karapara tamru moja afariki dunia undata upara basa inongerna wanru 30 na waili duriwadu ngao hamweswa shamwali walio na bungu la COVID-19 hamwa wakati uno rongo bano hamwa jumba la zero la COVID-19 hamwa liyo hamwa ilaptalinku ya fungoni ngena wade 10 hamwa wao waidi duwatsa hao oksijeni besu ayao kaisi au zero hamwa jumba la ama ngena wade 11 ikao ambao okasi na hawanziro wizara yusiha ngetsa hao wakazi jimla wastehi za azma za uwana na uwade wa COVID-19 za tulana serikali waande tena wajihifadhi hamwiso wizara yusiha ngetsa hao wakazi ikao wajuo nao ambangwana za alama za uwade wa COVID-19 wahire hau haraka inumero ya bure ya 17 au wajitekeleze hamwazi lapitali zilio karibu na wao ile rishinde ruwabe ziro la haraka. Wassalamu alaikum.
Mvamrajina wahe taarifa habari ile shirika la AUC liremwa nkondo ni idara ya hezenyushuru ihonzuani zinu haweka ole shirika linu kwa tuliva zenyushuru. Hania Hamadi haruma maelezo zaidi. Warumishi wa shirika la AUC harme bandari ya mataifa Ahmed Abdallah Abderrahman wajipara wabaliwe milongo ya mikabala wafanywa hazi rangu ni mfumo raruini na wawekao wakavola muda wa siku 10 wajua wajitayarishe kwenye wezi nyushuru waingia Mtanzania. Asubuhi wanu wasungia mahazini wasujongi yao jari para jarono waluantwa empo wajavingi ziti zao papi zao wajasirema milongo waremizi machini zatu wabaya zimagazini ulambaje wajiparamba wasi pia vani radza tumwenze wando wasangalia bewa wafanya hazi wajahimitu imbawa ihafili hanao na zinushuru mkinishiha watauwa wakati mwema haivu ikao wakatunu wa markabu ribwavu ya vinga container ya lazimani ivahuwe na nahikazi mashini za AUC katarumishiha markabu ini keto jua ya vahuwas container zin au enda yatuwe harma bandari ya ngina. AUC wana kiasi ya mamiraru bila huliva zinushuru ula wanano mudiru wabavu wa zinushuru wasiwai ya fedha tishashi harma yankiba ya insi harma yankiba ya shwasha nzwana ngafu wala tishashi be wabe bano vorajara rambushwa na nyawe amba kasi liva zinushuru zao wamihanguvu ya nzito nende napare gargoti ni mbaye amba lazima aparticipe donc wana zinafasi wana zinchida yao kamba lazima walive zinushuru zao hubale milango ya shirika la AUC ini habari ya udunga haivu ikao shirika lini miongoni mwa mazirika yatangia kuvudi bwavu harimu altumo la insi. Zemada za panga isharia shandani shaheliwa liya moroni ya zihusianao ne buje ya homa haziwizili na 20 na mweja neze barnamaji za ili wa haruma mkunti benza wahema mushawiri wahela meri miongoni mwezi mada za dhukurulu haruma monanu wa matangazo watanyarishiwa nela meri ya moroni. Harumwe sharia shandani yetu amwe reglement intérieur iparisa amendement za tuka nchashi wanrua fanyeze débat et ces amendements zirengwa wanrua adopter le règlement intérieur et projet budget italia budget global il y a 691 millions estimés au cas il y a une estimation à budget il y a ville de Moroni irenge et investissement irenge et fonctionnement irenge et misadembel nambali ikao emering yona wajibi hayo emisihiri ezelikoli et associations amiraya et mazamo et fonctionnement yabui irenge o anrohazi et mishahara et la sensi et magari et réparation irenge et des projets abo iyo des mairies annexes kumena nane ranzori zibuwe harumumji wa Moroni haruma secteur kumena nane za kamili risariani saho irungujani gardo kazane dele haruma ubweze mairie annexe iyo wafanyishi ha délibéré haruma conseil ininka mairie ruhusa wa idele wa ubweze mairie annexe ili et circali et décentralisation qui est effectif au cas kabati développement possible kabati émergence possible et quand kwa jandi sa honsini uhe lebavu la hebarel hindi ngaliremao ni jundu ikaonge birao haroma lesi wala bushini hunukomor kabati alama ya sikloni toka oyonti ya idara ya hemilenje nge makinishao ye maranya narweshi kabati siklono upande wa Komori imaho harma lebavullo ikao lebavulilo hule kabisa ne lahatu hun Komori ngabo system ani karamba system yo cyclone ilio ikao ngendao iro harma lebavullo la heo Saint-Indien ngelisi hao harma lebavula hebushini ikao system yo hamba Eloise shayo ketuhusu harma nti hatu hun Komori c'est-à-dire si on n'a rien à voir kenauri toucher hata harma zetabkhiti za hatu razifanya
harmori ikaw yongar suveo ikaw ngar josir mabienu kana yo yane harma mezimili ikaw iviri harmali bavullo yo cyclone yane donc ngabo cyclone yo ngebirao chaque tour virar harmali bavula hatu chaque le cyclone yo ngio harmali bavula sudi la hebushini normalement ngejo toucher harme bushini normalement masihu ya leo o handa maudu ngejo nje harme bushini shade sudi ya hebushini zemvumeza hazo aba hainu leo lera zamba winu ngizo harma 147 km à l'heure okana yo aba haisai rende ha forte tempête tropicale donc shayo ke su garjo insistero ke tu husu entia